Nyanban kejadian uronyo di Krung Suke, mimbar masjid ditet oleh orang tak dikenal. Muklam kejadian di Pohle malam. Kira pun tumpu kan abe wanjuk kan mendah Quran ngapun. Beda je yang mau nani. Mek nama ile bang. Tungku. Mek nama ile. Ada bayar Bayar juga boleh. Ada yang urang di malam. Kejadian Pohle malam. Al-Quran tutung. Lalu berikan log le hari kan. Abri